ibyo giciro kandi umugisha kora subscribe kugira ngo byinshi bitandukanye ubashe kugenda ubimenya ndetse kandi ntugende kugenda ukoze kuri notification. Reka duhe muri equipe ya Gasogi United Dominique Diego dos Santos Ajos ni umwataka ukomeye cyane waje muri equipe ya Gasogi United avuye mu gihugu cya Brazil. Uyu musore kabisa uko bigaragara ko afite impano iri hejuru cyane. Bishimo niyo nego Mora Cruz. Obrigado. Yes, ayo namagambo yereka dusimbukiye muri equipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo ndetse kandi equipe ya Rayon Sport nuko twakomeje kugenda tubigarukaho mu myenda myiza cyane ya Jaco kuva mu gihugu cy'Ubudage kabisa. Iyi gahunda ya equipe ya Rayon Sport abakinnyi batandukanye barimo Urugwiro Ivananda agiye atandukanye bagaragara ko babyibushye. Equipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo ndetse kandi mu gutegura umukino wayo wa gicuti na Bugesera dore ko kandi yakomeje kugenda ikoresha ibikoresho bikomeye cyane by'iyi equipe byavuye rwose mu gihugu cy'Ubudage bizanywe ni company ya Jaco igiye kujya yambika equipe ya Rayon Sport. Reka tuve muri equipe ya Rayon Sport dore ko bivuga ko Sekamana Maxime yamaze kuba agira mu equipe ya Rayon Sport ariko reka dusimbukire ku mugabane w'Iburayi bamwita Jose Maria dos Santos Mourinho uyu mugabo kuva mu equipe ya Manchester United yirukanye nyuma y'imyaka 3 yamaze gusinya bitewe nuko atumvikana abakinnyi ba equipe ya Manchester United arimo cyane Paul Pogba yaraguze miliyoni zigera ku ijana zose. Uyu mugabo yirukanwe nyuma y'imyaka rwose umwaka n'amezi 10 n'amezi agera kuri atanu kabisa. Ayo madazo equipe ya Tottenham Hotspur amezi 17 yonyine yaseruka muri equipe ya Tottenham Hotspur ahagomba guhabwa miliyoni zigera kuri 30 ndetse na staff yose bakajyana muri rusange. Yitwa Mohamed Salah uyu mugabo yagise gutya yemererwa ndetse kandi anagirwa kuba captain w'ikipe y'igihugu kiwe ari cyo gihugu cya Egypt cyangwa se igihugu cya Misiri nkuko byamaze kwemezwa n'iki gihugu ndetse na federation mu gihugu cya Misiri. Yitwa Erling Braut Haaland arimo kugenda agaragaza imyenda mishya ya equipe ya Borussia Dortmund igaragara ko yamaze kujya gute rwose gahindura jersey yabo bagiye kujya bakoresha ni brand cyashya. Yes, katugere ku nkuru ya nyayo ni inkuru y'uyu munsi ni inkuru yakomeze kuzenguruka isi yose yagize gutya gatega ubwoba n'uburyo ama equipe 12 yagize gutya akavuga ati twigumoye ndetse kandi tuvuye ku gikombe cy'amatwi manini ahubwo rero tugomba gushinga championnat yacu yitwa Super League European Super League Clubs. Amakipe agiye kujya yakira miliyoni zigera miliyoni 3 n'ibice bigera kuri 5 cyangwa se 3 n'igice na amakipe 12 yiyomoye kuyanda arimo AS Milan, Inter Milan, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Man City, Man United, Chelsea na Tottenham Hotspur. Aya makipe araza kwiyongera andi makipe agiye atandukanye aribuze kugenda yemera gujoininga aya makipe. Harifuzwa amakipe 15 12 yamaje kuba yagerwaho. Ni gahunda iyobowe na perezida wa equipe ya Real Madrid ariwe Perez. Uyu mugabo yazanye igitekerezo kugira ngo barebe uburyo amakipe makuru yajya bana amafaranga dore ko amafaranga yabo ngajyanwa mu makipe akiri mato cyangwa se amakipe adakomeye. Bikaba rero bivuga ko aya makipe agera kuri 12 yamaze kujya gutya akemera ndetse kandi akemera kuba ayashinga umuryango wayo wiyomoye kuri UEFA Champions League. Bakaba bavuga ko bashobora kuzajya bakina iyi mikino bitewe n'uburyo Champions League itanga amafaranga makeya. Ariko kandi bo ikitekerezo bafite bashobora kuba flexible bakaba bakina Champions League bakina n'andi mashampiyona ariko bakaza kujya n'umupira wabo bita UEFA Super League. Umuyobozi wa UEFA yageze gutya bamwita Seferin. Uyu mugabo Seferin Alexander Seferin uyu mugabo yageze gutya avuga ati natungwe cyane se biranandakaza cyane sinarinzi ko nkorana n'imbeba inyuma kandi ndetse zinyegereye mu buryo bumeze gutya. Ndetse kandi yasavuga ati ubwo naganiraga na Ed Wood umuyobozi wa equipe ya Manchester United yageze gutya ambwira ko ibungubu ibyo yibereyemo ahajwe ishinga na financial fair play atitaye ku bijyanye n'ibindi byose ndetse kandi akayifuza kuba yabona impinduka muri UEFA atitaye ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu Seferin yakomeje avuga ati yerega umaze ukurikije ibyo twatumaze kuvugana byumvikanaga ko cyane uyu mugabo Ed Woodward warunyungirije muri UEFA ariwe yari amaze kwigenda cyangwa se yamaze kuyafata urundi ruhande yasinyemo contract. Uyu mugabo ntiyagarukiye dore ko yasagira gutya neza kandi avuga ko umuyobozi wa equipe ya Juventus bamwita Agnelli kabisa chairman wa equipe ya Juventus ari Andre Agnelli akaba yavuze ati n'ubwa mbere mbonye umugabo ubeshya ndetse kandi ari perezida akirwa ko ari perezida y'equipe ati niwe mugabo mbonye ku isi ubeshya ati navuganye n'uyu mugabo kuri n'uyu mugabo kwa gatandatu nimugoroba
anambwiye ati ibiri kuvuga byose ntago ari ukuri ndetse kandi avuga ko ahita agira gutya kuri telefone nyuma ho gato cyane tumaze kuvugana ati kwisi kuva nabaho uyu niwe mugabo namashije kuba nabona ko ari umubeshyi cyane yitwa ko ari president equipe ikomeye nka Juventus bitebwa ndetse kandi biteye n'agahinda ni Seferino akomeje kugenda agera ibyo avuga. Reka turebe ku bandi ba star ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye reactions zabo zo bihagaze gute nze nasobanura uburyo UEFA Super League izaba ihagaze neza cyane. Ariko rero mbere yaho gato reka tubanze tuvuge kuri iyi Seferino byakomeje kugenda avuga nuko umukinnyi wese uzakina imikino ya Super League European Super League atazigera akina imikino y'ikipe y'igihugu ndetse kandi atazongera no kuba yagerwa gutya agabarwe nk'umukinnyi w'igikombe cy'isi. Ibikombe by'isi bazabyamburwa ndetse kandi abakinnyi ndetse n'amakipe yabo ntago bazabemerera gukina muri championnat zo mu gihugu cy'imbere iwabo. Nukuvuga ngo ni mbega na kandi gahugu kari ku rundi ruhande UEFA Union European Union yageze ikivuga ati ibi bintu ntago bikwiye ntibinanoze kabisa uko bintu byaba bihagaze. Ariko bamwita Mesut Ozil nawe yageze gukira avuga ati ibi ni umwana wese ukura akora afite inzozi zo kuba yakinira ikipe ndetse kandi igiye kuba yatwara igikombe gikomeye yaba Champions League ati ntago umupeti wese wavutse cyangwa umwana wavutse yavutse ashaka kuba yakina Super League cyangwa se yatwara Super League. Aravuga ati kandi ibi ngibi ntago bigaragaza ko bizaba biryoshye nta n'uburyo buzaba burimo kubona ikipe ya Barcelona cyangwa Manchester United buri cyumweru gushuko byakina mu mwaka umwe rimwe nibura mu myaka ibiri. Bamwita Anda Hilela we yageze gukira avuga ati nakuze rwose nkunda kuba amakipe yarakomeye ndetse kandi nkakunda ko ikipe nkunda ihora ku mutima yaza iri gukina na ikipe izikomeye cyane ku isi nkanabye enjoyinga ati nizo nzozi umuntu wese ugira mutoya abasha kugira iyo ari kuri ikipe ye cyangwa se uburyo abafana ariko bameze ndetse kandi akomeza avuga ko ibi ngibi kuba hagiye kuba Super League iramutse ibayeho ati n'inzozi zanjye zari zaziranye ndetse kandi nta n'urukundo ruzaba cyo ari gihari kubona ikipe ntoya itahura n'ikipe nini barebe uburyo zihagaze ndetse kandi abafana bishimira umukino. Yitwa Lucas Podolski nawe yagize ibyo atangaza ariko nawe yakomeje avuga ati uyu munsi nabyise numva inkuru mbizi bishye cyane kabisa ati umupira ni ibyishimo no gukunda ndetse kandi no kuri buri muntu wese nta numwe kuyo kuba yavuga ati ibi ni ibyanjye ati ikintu cy'ingenzi cyambaje nuko amakipe nakinira cyangwa se nagaragayemo naye ari muri ibi bintu ari kugaragara muri ibi bintu bidahuye cyangwa se bidasa neza. Abafana ba equipe ya Liverpool nabo bageze gutya bavuga ati ibintu turabyamaganye UEFA Super League kabisa nipfe shame to you Liverpool ati kabisa ibi bintu turabyamaganye reka Liverpool nipfe kugeza mu mwaka 2021. Yes, ikipe ya Borussia Dortmund ndetse na Leipzig izi ekipe nazo zageze gutya birasa naho ziri amakuru ari kuva mu gihugu cy'Ubudage kuri Sky D ari kugenda atangaza ko izi ekipe nazo zamaze kuba zamagana UEFA Super League zitemeranya ndetse kandi zitumva uburyo iyi mishinga yabo ihagaze. Ndetse kandi ibi byagaragaye uko twakomeje kujya tuvuga Jose Mourinho uyu mugabo nawe ntago kuba yirukamwe bifite buhuriye na Super League nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho hirya no hino ati bati nuko ari umusaruro muke yagaragaje muri rusange. Ndetse kandi ikipe zo mu gihugu cy'Ubutaliyani zagize gutya zigomba gutorana rwose kuri uyu mugoroba zikareba uburyo ziganira ku makipe yabo atatu Inter Milan, AS Milan na Juventus kugira uburyo bazifatira ibihano. Siho gusa dore ko kandi ikipe ya Bayern Munich nk'uko umutoza bakomeje kugenda avuga ati ibi ngibi nge nitaye ku bindi bigiye bitandukanye bitari ibi ngibi ariko icyo navuga ku Super League ibi ntago bizaba byiza ku mupira ku Burayi niko bimeze ndetse kandi ikipe ya Bayern Munich bisa naho iraza kuba ikuramo akayikarenge muri iyi mikino. Ku rundi ruhande nuko kandi kuva umuyobozi w'ekipe ya Juventus ariwe Andre Anieri asezeye kuri uyu mwanya yarashinzweho kuba ahagarariye amakipe muri UEFA, umuyobozi yasagirwa umuyobozi w'ekipe ya Paris Saint-Germain Nasser El Khelaifi akaba atuye kuba yamusimbura ndetse kandi akakuriye amakipe yose. Yes, yitwa Transfer Center gatore buryo ibintu bihagaze nyuma yo ekipe zitandukanye zakomeye kugenda zigira byinshi bitandukanye zigenda zigeraho. Ni ekipe ya Paris Saint-Germain miliyoni zigera kuri 50 ziri kumeza kugira ngo yo kurya yasinyisha Moise mu ikipe ya Everton. Ndetse kandi bamwita Julian Griezmann uyu mutoza ageze gutya avuga ko nta kiganiro na kimwe kiri hagati ye na ekipe ya Bayern Munich kubajya gusimbura umutoza urusanzwe hari ariwe Hans Flick no gutera tukarase wa umutoza wa Leipzig araza mu ekipe ya Bayern Munich. Ndetse kandi statement ekipe ya Paris Saint-Germain ivuga ko uyu mugabo Hans Flick umwanzuro utaragira gutya rwose ngo wemerwe mu ekipe ya Bayern Munich no gutegereza tukareba uburyo baza kugenda birangira. Ndetse kandi ku rundi ruhande
ukuntu bihagaze nuko Kylian Mbappé yagezeho cyakavugira Canal Plus ababwira ko we icyo yitayeho kugeza kuri izi saa ndetse n'uyu munota ni insinzi yatuma ekipe ya Paris Saint-Germain yandika mu bitabo cyane cyane by'umwihariko UEFA Champions League akaribyo ekipe ya Paris Saint-Germain iri kumwifuzamo kurusha uko yamwifuzaho ibindi bigiye bitandukanye cyase ko yavuga ku transfer agiye kujyamo. Umutoza yitwa Ryan Mason n'ugomba gusumbura Jose Mourinho. Uyu mugabo yatozaga ekipe y'abakiri bato ya ekipe ya Tottenham Hotspur afite imyaka 29 gusa. Uyu mugabo agomba gufata ekipe ya Tottenham Hotspur iminsi mike yisigaye kugira ngo barebe ko hari ikintu yaza gufasha ekipe ya Tottenham Hotspur. Reka dusobanure UEFA Super League ukuntu bihagaze ni gutya nuko amakipe 12 yose yamaze kwemeza 100% ko azakina iyi mikino ndetse kandi yamaze kwikura mu bijyanye na Champions League ndetse kandi amakipe igitekerezo yo afite ntago bifite buhuriye no kuba bakikura mu mikino ya UEFA Champions League cyangwa se mu mashampiyona yo mu bihugu byabo. Bityo bakoze no creatinga another level kuzamuka bagashyira ku yindi stage yo hejuru bavuga ati tugiye gukora irushanwa ryacu ridafite uri na Champions League cyangwa se na Europa League n'andi mashampiyona yose ategurwa na UEFA ndetse kandi bakavuga ko iburyo amashampiyona y'ibigo byabo azakomeza nta kibazo ni amwe babasha kuba bimera kugumamo. Ariko uko bihagaze harimo atangiye kuza impande zigenda zisa naho zibarwanya. Aba bagabo rero bafite projet yuko bashyiramo amakipe 15 bakazajya bemera amakipe 5 yitwa neza ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona 5 zonyine ku isi kuva mu gihugu cy'Ubutaliyani, Portugal, Ubudage, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza na Espagne. Amakipe azagitwaramo neza 5 azajya kwihuza kuri ya 15 aka amakipe 20 azakina mini champion cyangwa se agashampiyona gatoya. Amakipe 8 ikipe izakina imikino 18 9 nuvuga ngo arere tour ikipe izajya yitwaye neza rero ikahita mu makipe 8 yazamutse maze ayo makipe agende ahatane harebwe imo ikipe izatwara igikombe azahita ajya gukina kimwe cya 4 cya munani kirangiza. Amakipe 8 mu makipe 20 azajya itavamo ayo ahita akomeza. Nuvuga ngo ikipe izajya yitabira umukino izajya itaga miliyoni zigera kuri miliyoni 50 zose z'amayero ndetse kandi ikipe zose zamaze gusinya kuri urupapuro zihabwa miliyoni zigera kuri 300 zo kuba zikusanyije zishyira ku murongo zese zirubake n'amaita zinakosora ibibuga byabo ndetse kandi bantage n'amafaranga atari make yo kubagura abakinnyi bakomeye bagezweho ku isi kugira ngo bazakine iyi mikino yifuzwa gutangira muri kwezi kwa 8 kuri kuza ku mwaka wa 2021 ndetse kandi irushanwa rigomba kujya rirangira mu kwezi kwa 5. N'amakipe rero akomeye uko bigaragara hanga. Ikindi kirimo muri amakipe byakomeje kugenda birwanwa cyane n'amakipe agiye atandukanye abari kubarwanya ni benshi abafana ni benshi byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bizamuka kuri iyi UEFA Super League. Tuzakomeza kugenda tubigarukaho umunota ku munota.